tin lung sen na chang oven habung to bon na nuya baptisma tin lung sen zala habung to bon baptisma channa program insan le som ni lenga dinga ina gun ho panti ta dinga yom zalbin pabutin hawana ka inpin chuto kilodin wa choila khatana sawitin isa chai timule patini nga tibop sana program ho patachi ha tin dingin obun chairman pa thanglunin tauna in nei bi bintin aman tauna ai nei chai tingle dunia minister ipan pidingo area pastor pa Reverend Elia Kau in part and kila achai na chan and kila ding hi in chuna chun baptisma chang ding ho baptize chang ho chan zo ting le nga ong do ting le mission department on to bulu ahin som pai pai ding hin tin langa chang zo sa sa ho inadinu ba zo le achai ting le pastor pa to group photo zong ini juga tisu pundo teu hintin tun ati dinga kibop sana abun cermenin tauna ini di pamit ele patini nga tauna naman hello hello patini nga tauna naman dingo hiin na lunggel chin patinin gel do bidang kema tauna imangnya ngai lu kapating amzalun ka kipon namin katamba ni ngai lu nadim kapating da kapating tunin ichipat som ta kain man dingwa nangin nei umpiwa phatula ko na ato chemanin puiwa chule hechi baptisma ang chanading baptisma puzong nangin pathinei bu piwa minister pazong pathinei bu piwa zale naute ho nangma mintinga baptisung chang ding ho jong nangin pathin bu a kakin ho ka program ho abula pana to chan nei ma puiwa nei lam kaiwa na pathe bu changa phan ho ki chai theding in mani puiwin tin ka to gon ho le ka phan ho le te ho zo si nangma ko na hong ki han do in ei hu inga ka pakai jesu min na poma ka tu nei amen Sate ho tuni baptisma sangding ho hi class na kilapi in baptisma itabang ham ti ho sating le iti sanding ham itan zo ting le ipidin munadin di ham ti ho hi ani ki saitan na ki sai pi ho ai ta na chin jing ding ho ki ne min so ban zama bible sang khat in sining ka ting Rom bungu sang thum na ho Christa Jesu baptize sang sang si hi kina baptize sanga ihiu hi lehet lo ham sang lina hichizi atsu palo pina wanga Christa atila agona kai tho aum banga chu ho zong in kutha lama chu izon theina dinguwa baptize sana hi athina amato Iwita itau na hi patina na tu patay atay na ibo piwintin kunya baptize ni chanding o hi tildang tam hium zong le Krista atia thodo kit banga iho zong ichon sit now ihin kului pau tia tuting le ihin kului pau da ha hin kutha in humang ding hi nau pa pon do na hi na pin tha nau pa koi ma na mo thei pun izong le Jesu na ta sang nau pa hi pulanga mi hi mo mu thei dinga zong ting le nu le pa ho bung lam kai ho in ve dinga zong ve zui thei ta hi dinga dunia hi ichi phat chi na dinga chu baptisma i chan diu hi ti gel do tin pakai Jesu
Jordan Vadunga baptize sa chana wana kona wan ko rung kile dunia laya hung ding sa te chapa ho na hivin sanu te na hivin pathina dinga mi mantam si na hivin pathinin achunga kalunga lai tenge zi ati te dinga hi in ko na man dio hi tuni himna zom kanei o hin thudo kahin nei dinga hin thudo tum kahin nei ding chia chu aban bana ingi na tiwa dong ki go di win ichi la khat sau jin ichi ka chu bai ho isa na na chu ma ni isa na ka ni hello John Sete, Louison. John Sid, Stop Nawi. Crossunga, Tidim Satun. Tisan Luijo Amoy. John Sim, Katukan si Sok Tingin, Katukan si Sok Tingin, si Sok Tingin, Kayong ama banga John Sim. Sop thêm đêm là thi sân đuôi na cho cây man ta sanin kamutan o ngày din nang wa choi na lang namino na in say ting le na in ko ting le aban ba na se bi ni tia na in gon ko ke bi in ting ku do thong ku don ku sai ting le ku do na i in gon bu ding in sa ti ro tin na ka hin le lu baptisma sang ke ding a in na dam na e pi o ko tin thang wa na i pi wi ko tin lo pi na ding in ko kai jesu ana pudo it's sacrament la azat baptisma hi neidingin ana pantau itin pudo oimo ta amasa ken indongin kati nangma kuya baptize and ding ano ka
pathian di ta khat se le de wan sim pa chule vai hom pa aumin achapa chang khat nei sun chu e hin pi tawin aza ngai na zin ton so hin na ichang tawe ti hi na ta sanem Aching Kim, Elina Lingdei Kim, Lingneva Kipgen, Hoiching Kim, Dian Nunfel, Hamlan Lin Hokip, Mango Thang Baite, Haugen Sang Baite, Thangtun Lian Ngaite, Seikam Hokip, Gilal Hun Hokip, Seimun Lin, Zamelin Tau Thang, Mangho Lun Tau Thang, Jonathan Lun Zathang Tau Thang, David Lun Bang Lin Baite, Lun Lal Lin, Thang Lal Mun Tau Thang, Alfred Ngamun Sang Hokip, tudo ani na na ton sig na dam na ki a pathian ton ki cham na nei mong pa em Aching Kim, Helena Lingdei Kim, Lingneva Kipgen, Hoiching Kim, Dian Unfel, Hamlan Lin Hokip, Mango Thang Baite, Haugen Sang Baite, Thangtun Lian Ngaite, Seikam Hokip, Gilal Hun Hokip, Seimun Lin, Zamilin Tau Thang, Mangho Lun Tau Thang, Jonathan Lun Zathang Tau Thang, David Lun Bang Lin Baite, Lun Lal Lin, Thang Lal Mun Tau Thang, Alfred Ngamun Sang Hokip, tudo atum na le achai na ding zong hin tin Jesus Christan chu na hu hin puta bia na poma cross na na ton sin zin thin in na chan na ding in mi thila ko ni a thok ki tai ti hin na ta sanem na ta san le hi nge ka ta sane ki hi Aching Kim, Elina Lingdei Kim, Lingneva Kipgen, Hoiching Kim, Dian Nunfel, Hamlan Lin Hokip, Mango Thang Baite, Haugen Sang Baite, Thangtun Lian Ngaite, Seikam Hokip, Gilal Hun Hokip, Seimun Lin, Zamilin Tau Thang, Mangho Lun Tau Thang, Jonathan Lun Zathang Tau Thang, David Lun Bang Lin Baite, Lun Lal Lin, Thang Lal Mun Tau Thang, Alfred Ngamun Sang Hokip, pathian le ni pi an suna na ta san na ho zong ki ta na pon do ta zirwin tua hi ta san tui na inay yo itan abung secretary na ba na minut ahin ko nung zuwa sa pa pathin sule lagaw thing pathin minin baptize kabolin na hi hichi pathin su na pathin hizing han lang natsunga aphat na lisabangin kon salwa zing tahan amen jing dole Hela cũng có đất chung, liên mang cả, hela chung này. hat sing team nang man pakai Jesu Krista na hu hing pule na len pa dia na ki poma na ta san na zong kichim ta na pondo ta zin pa pathin chapa pathin chule lagaw thing pathin minin baptize ka bolta na hi hichi pathin chu na pathin hizing hanla na chunga apat na isabangin kumkod wa zing tahen amen. Ilang alim la thế đi ki được hơn rồi. Abana Dinin, Elina Lingdei Kim, Mission Department Te Hon, Baptismal Chang Zo Si,
Towel Khatsi himself Liu Hi in Mission Department te topan na chunga jong bungin min kipatu kan bungin Elina Hingday Kim Nangman Pagkay Jesu Krista nahuhing puli na liyang padya na kipama natasan na zong kitsin ta napondo ta zin papathin sa papathin sa lelagaw tin pathin minin baptize kabol tanahi itsi pathin su na pathin hizing halang natsu na apat na nisabangin kumkun wazing tahen Amen. abana dingin fingnai ba kip gen Hingnay wa kitgen nang man pagkay Jesu Krista nahuhing puli na liyang padya na kisana nataasan na zong kitsin ta napondo ta zin papathin sa papathin sulit agaw ting pathin minin baptize kaboli na hi iti pathin su na pathin hizing hanlang natsunga apat na nisabang inakum ko wazing tahen Amen. abana dingin hoi ching thim ching thim Waiting team nang ma pagkay Jesu Krista nahuhing puli na liyang padya na kisana nataasan na zong kitsin ta napundo ta zin papathin sa papathin so lelagaw tin pathin minin baptize kabol ta na hi hitsi pathin su na pathin hizing hanlang natsunga apan na nisabangin kum kun wazing tahen Amen. abana dingin dian nun fel Hindi naman walit na Dia non fel nangman pagkay Jesu Krista nahuhing pula na liyang padya na kisana nataasan na zong kitsin ta napundo ta zin papathin sa papathin so lelagaw tin pathin minin baptize kabol tanahi itsi pathin su na pathin hizing hanlang natsunga apan na nisabangin kumkun wazing tahen Amen. abana dingin kamlalin okay kamlalin okay Kamlalin haukim nangman pagkay Jesu Krista nauhing puli na liyang padya na kipoma natasan numdan zong kitsin ta napundo ta zin papathin sa papathin sulit lagaw tin pathin minin baptize kabol tanahi itsi pathin su na pathin ising hanlang natsungapat na nisabangin kumkun wazing tahen Amen. abana dingin mangol thang bai te
Manggo thang bai te Manggo thang bai te nangman pakai Yesu Krista na huhing pu le na leng pa ta bia na ki poma na ta san na zong kitsin ta na pon do ta zin pa pathin sa pa pathin sa le na gau thin pathin minin baptize ka bol ta na hi itsi pathin su na pathin hizing hen lang na tsunga apat na nisabong in kum kun wazing tahen. Amen. abana ding paugen sang bai te paugen sang bai te Paugen sang baite nangman pakai Yesu Krista na uhing pule na leng pa ta bia dia na kipoma natasan na zong kitsin ta na pondo ta zin papathin sa papathin so le ragaw ting pathin minin baptize ka bol ta na hi itsi pathin su na pathin hizing hen lang na tsunga apat na nisabong in kumkun wazing tahen. Amen. abana dingin thangtun lien ngai te thangtun lien ngai te Thangtun lian ngai te nangman pakai Yesu Krista na huhing pule na leng pa dia na kisana natasan na zong kitsin ta na pondo ta zin papathin sa papathin sule kagaw ting pathin minin baptize ka bol ta na hi itsi pathin su na pathin ising halak na tsunga apat na nisabangin kum kun wazing tahen. Amen. abana dingin sei kam hoke sei kam hoke Seikam hauki nangman pakai Yesu Krista na huhing pule na leng kwata biya na kisana natasan na zong kitsin ta na pondo ta zin papathin sa papathin sule ragaw ting pathin minin baptize ka bol ta na hi iti pathin su na pathin hizing hen lang na tsunga apan na nisabong in kum kut wazing tahen. Amen. abana dingin sei molen gilal hun hoke gilal hun hoke Ginlal hun hauki nangman pakai Yesu Krista na uhing pule na leng pa dia na kisana natasan na zong kitsin ta na pondo ta zin papathin sa papathin sule ragaw ting pathin minin baptize ka bol ta na hi itsi pathin su na pathin hizing hen lang na tsunga pat na nisabangin kum kun wazing tahen. Amen. abana dingin sei molen sei molen Simon Lin nangman pakai Yesu Krista na uhing pule na leng pata dia ni kisana natasan na zong kitsin ta na pondo ta zin papathin sa papathin sule ragaw tin pathin minin baptize ka bol ta na hi itsi pathin su na pathin hizing hen lang na tsunga apan na nisabong in kum kun wazing tahen. Amen. abana dingin zamilen tau thang zamilen tau thang
Zamin to thang nang man pakai Jesu Krista nauhing pulin na liyang padia na kisana natasan na zong kitsin tada pondo tazin papathin sa papathin sulen hagautin pathin minin baptize kabolta na hi iti pathin su na pathin hizing hanlang na tsunga apat na disabang ilkun kun wazing tahan. Amen. Abana dingin mang holun tau thang mang holun tau thang Manghong nun to thang nangman pagkay Jesu Krista nauhin ku linaliang pata biya ni kipama natasan na zong kitsinta na pondo tazin papathin sa papathin suleragaw ting pathin minin baptize kaboltan ni iti pathin su na pathin hizing lang natsunga apat na nisabang kung wazing tahan. Amen. Abana dingin Jonathan lun zathang tau thang Jonathan lun zathang tau thang Jonathan lunzathang tauthang nangman pagkay Jesu Krista nauhing pula na liyang pata biya na kipama natasan na zong kitsinta na pondo tazin papathin sa papathin suleragaw ting pathin minin baptize kaboltan ni iti pathin su na pathin hizing helang na tsunga apat na nisabangin kun wazing tahan. Amen. Abana dingin David lun wanglin baite David lun wanglin baite David Lunwanglin Baite nangman pagkay Jesu Krista nahuhing puli na liyang pa taabedya na kipama natasan na zong kitsin ta na pondo tazin papathin sa papathin suleragaw ting pathin minin baptize kaboltan ni iti pathin suna pathin hizing hanlang natsunga apat na nisabangin kung wazing tahan. Amen. Abana dingin lun lalin Lunlalin nangman pagkay Jesu Krista nahuhing pula na liyang pata bedya na kipama natasan na zong kitsinta na pondo tazin papathin sa papathin suleragaw ting pathin minin baptize kaboltan hi iti pathin su na pathin hizing hanlang natsunga apat na nisabangin kung wazing tahan. Amen. Abana dingin thanglal mon tau thang Hanglal mon tauthang nangman pagkay Jesu Krista nauhing pulay na liyang pata biya ni kipama natasan na zong kitsita na pondo tazin papathin sa papathin suleragaw ting pathin minin baptize kaboltan hi iti pathin su na pathin hizing hanlang natsunga apat na nisabangin kun wazing tahan. Amen. Abana dingin Alfred ngamun sang hokim mahi achaina hiding hitai Alfred ngamun sang hokim
Alfred Namon Sang Haukit Nangman Pakai Yesu Krista Nahuhin pulin na leng pa ta dia na kisana natasan na zong kitsin ta na pondo ta zain papatin sa papatin sunay lagaw tin patin minin baptize kabol ta na hi iti patin su na patin hizing lang Natsuna apan na nisabang inkum kung wazing tahan. Amen. Mai pun din sa ni on. Ni selfie tang pa dah. Minister pang lah situ. Basta lungsui patai dingin tu ni bapak sang ho yung si mission department nin pun kat si kan selfie we. Mission Department tension zong kipa thui hisayovin kita bang togo hinaya ung lam kai ho le hanglai lam kai ho ting le Sunday school zo ho sunga zong kipa thu sang tai minister hilain tai pongin din ha ting le sa ha ma pat yang hatin le ong chairmanin hiling langa lalu na main le dio hi isi lalu thedin chun minister kadinai ngan sina ho bung chunga taga koi hain masana tu hiu tu ho zo sei tawin so jingan siri wa hita tua hi ching thei ta kal na sun diu a hi na ho hi na mature ta he ki so hi pu hi zang le ta sa na gawa maturity na dal jing lai wa hi tua hi sapang neulaya sapang oza hari na control le ne ta bang chu hi talo dan namasanguwa kung kitang dinga hitam siya suni na doon sung sang hihelang zinay na lampang hihelang hizamule ding hobong intaan asiho hikitu taan na zilo ule dan po kitikat hi masanga na tu kalo tilo kat hi na hinto tiyo mahim siya sa singkay ta kal na sunuwa patinde ya hinto naman yu hi sa te goma kaday sana kahit sa'yo na bono rin hong din lang Pagkini nga tao na tayo man yung tutu tuni Baptismal service akit sa ino kung ibigan. Kilom sa ali na ikapyo, ni dia lang ho sunod lang kipadui ga sa ibe. Pagkini nga tao na hindi ikati. Olo kipe muzin kapatino. Pagka nampak na nangin kita, tak na inuso. Tuni azang pagka Yesu, laisi na alin laya. Kunong pingle ama taasan zo si kahimbol pinadingo adesya Jordan badunga isunin ka John Baptist na pi alu na kabangay tuni azong pakay Jesu Krista na tudo ahizin tuni hin katsatyo ni som na kozedhin taasan pilu na ahin na yuvin programa ki gong banga ki tu takat si ha kay zalovi ka ki pawin he ki patu kasi ahi pagay tuilu thei chan ge ding ahin kho kha anu le apate ho ting le Sunday school zo ho khanglai lam kai ho bung lam kai ho amo ho zo si zalin zam na bin ka thangwa na hi sa ke hin sina hin kho kha ta sa le gawa hi chan ge hil hu ho pakai langin mo a koi lo wa phathei na bu ding zam ta hin tau ki na hi tunin ka sa ke hi ta san tuilu anei tawin pakai amo hi ata sapu muzang hintan aragaw din mun hozong hadma mazin tay katiwa baptais kabol ahipo nang mathuni na say ngay na tutien le lunggila Jesu ka kisan na pai pulanga mi ho mu thei dinga kahinta lang thu ahin ko tu ako na hi het na zong masang sangin hung hanin kin paka hizi asu ta sara na gawa ahin ko sumin site suboy te ai lo la hin lo sam sa te loi na pai zo hung ki sebin tin
ai lo wai le se tan to na zong hung ha che di nei hi zong le pakai ta sa na gawa lo hi na le wa gol zo na le ke wa nang ma dei da na chen pha zon chen pha a hi zi to pe ke wa ho bung ding le nu le pa ding le kusunga ding a pakai mi man tam ta chapa de ta chanu de ta nangin pakai Jesu Christa chunga ama hi ka chapa de ta hi chunga ka lu hai ta nge zitia or na pi banga tunia zong kinai se da thei din mun to hellang ai lo le boile za chom ha sa na ding zong le tunia hi ka cha te ho hin pathina dinga mi man tam ka hi pathina dinga alung dei sapa chanu ka hi ti agel du ta le bol sa zal nangin thang vai pakai Jesu mengin ka tau ne amen sebai na hin bol ka tin album lam kai wa no sebai Sei. Di ka ro len ko len di la. Sin dong ki la na no lo lim kila na zong ding a hi in Lubang committee ho zong ya sting le MED ho zong chu na ong le give zong na pi ho hi ya chu no na ka be ni kila pi ho Come and do like this. I will do handshake all of them. Okay. See here. Nicely. Okay. Okay. Cover it and ball na. Wait. A cup talo pichla chu. Keep down. te pe yong kita iting le langa hi tu ni baptai sang do si area pasu ka ko langa hi lim kila na ye langa hi ko la Yes, napa ko patan sila deh. Lang kita napa. Napa. Hinta itu. Sila napa. Ku napa. ki bol ma sawin lang ni pasal hawa ma hum min tin ivet tu zemuwa a pading pe na lim la na hi nei diu he tuni baptai sang zo si koma het sa le tip na num chu ni ha ting le sacrament service ding a hi to kilona tunia baptai sang zo si thon lowa ik hop su ke wa an thing ne na jong pan la diu chule certificate baptismal certificate jong ki hom do ding ei to kilona bon chawa yung kai te ding o ti chu tuni baptai sang zo si koma het sana le tibna kai nei ye What's my daddy doing? Like, bro, daddy, post on it. Ready? 1,
Custard bao.